Mga igsoon, si Jesus nakahinaway sa mga tao sa iyang panahon sa ilang pagpangayo o milagro. Karong panahon na uso sad ni kaayo nato ang pagpangayo o milagro. Labi na gyud nining panahon sa pandemic. Daghan kayong mangayog milagro aron maayo ang masakiton ang nataptan niining COVID. Niya kung dili gani ihatag ang milagro nga atong gipangayo, moingon dayon ta, wa ko paminawas Ginoo. Naaba mo anang batasana? Kana bang moingon dayon ta, wa man maminaw ang Ginoo nako, wa man dungga sa Ginoo ang akong pagampo. Naamo ana? Wa man gigrant sa Ginoo ang akong pagampo. Kutob ra gyud na. Nya niingon si Kristo diri, nangayo silag milagro timaan aron pagpaila nga miuyon ang Dios, ang pag-uyon sa Dios. Gusto gyud nato nga ang Ginoo muuyo nato ba? Nga sa tanan natong gipangayo, labi na gyud makaayo sa atong lawas, makaayo sa atong relasyon. Ato ginang pangayoon para nang imong bana o imong asawa nibiya sa balay kay nangabit nya, mangayo din kag milagro nga usba in taon ang iyang hunahuna, Lord, makahuna-huna unta siya sa pagbalik diri sa among pamilya, biyaan unta na niyang iyang kabit. Mao din nato Panginoon. Nya mo labay na lang na po katuig, wa gyud mo biya, buwagan ko na lang ni oy kay mao gitingali ni pagbuot sa Ginoo nga buwagan ko ni kay wa man gid siya mobuwag siyang kabit. Kana sa mga sugarol kayo, palainom kayo, Ginoo pahunonga in taon. Nya kung di gyud mo hunong, buwagan ko na lang ni, wa na man gyud mahimo ani gyud. Sige man gyud siyang balik-balik. Kakuha na mo anang batasana. Mao na makapaimpierno nato ng batasana. Ngano man, tungod kay ang gustos Ginoo, dili ta mangayog milagro. Unsa may iyang gusto? Maminaw ta siyang pulong. Tanawa diri sa unang pagbasa. Unsa may nahitabo sa taga Ninive, naminaw man sila sa pulong sa Ginoo nga gisangyaw ni Hunas, ni propeta Hunas. Naminaw sila, pagpaminaw nila, ang ilang buhat nihaom sa ilang nabati. Kay kita gud usahay ang atong mga buhat ba, daghan kay tag mga buhat nga wa mo haom sa pulong sa Ginoo. Daghan jud kayo. Nya ato nang gitan-aw nga murag makaayo sama nang manugal kag swertres para masulbad imong utang. Sakto na dili. Sakto kay mudaog lang yun ka. Og mudaog lang yun ka, sulbad gyud ang utang nimo. Pero ang problema, wa na mo haom sa pulong sa Ginoo. Wa man magsulting Ginoo nga pangutang. Ikaduha, wa sad magsulting Ginoo nga panugal aron ibayad sa imong obligasyon. Ang iyang gisulti, lihok tao, trabaho. Nya kung mo trabaho ka, ayaw pangayog suhol. Anha diha masulbad ang imong utang. Uy, magsigi man og pangayog increase sa suhol, kusog pa kayong mangayog overtime. Nya masuko pag yung dili tagaan og minimum, at least minimum, masuko pag yun. Nawa na gyud ka, di na gyud kakabayad ana sa imong utang. Trabaho lang, ayaw pangayog suhol, kay mao man ay sugo as Ginoo. Ana. Napagina tamparuson kas imong bana or tamparuson kas imong asawa, dangop dayo sa barangay kay ikiha. Ana. Sakto na dili. Sakto ba? Sakto nausan man di mo mumingong sakto. Sakto gina siya, pero nihaom ba sa sugo as Ginoo? Wa gyapon kay ningong Ginoo sagpaon imong pikas aping, pasagpa lang pikas. Di ba? Wa gyud mo haom, pero tan-aw na to murag sakto. Pusot-pusot ang anak, 5 na kabuk anak niya, pobre kayo, palaygit dayon. Sakto na dili. Sakto. Pero nihaom ba sa sugo as Ginoo? Wa na sad.
Nabitay ningon ako, pader, nipis na kuno kayo akong mattress, unya, kana ganing, naapagyod ko'y large, heart enlargement, peligro na kay ko magsigig bleeding, unya mo daga mo yun, mo saka pag niya akong dugo, mo atake ko, peligro kay ko mamatay, mo na nga, advice sa doktor, palaygit lang yun, aron di na ka ma-trigger, ana, sa pagbuntis. Nakoon sa may hinungdan nga magpalaygit ka. Ingon siya nga, para dili ko ma-trigger pa ba nga mag-bleeding, unya mo kuha na kong heart. Ana. Nakoon niya, iguman ni mong laygit o babangga ang imong gisakyan, makapugong na sa bleeding niya sa imong o, mabuak ng imong o, ang imong laygit. Misa, o di, sad pa diroy na ko, ay na lang palaygit. Kaya basig mabangga na kadyas unahan. Nga naman ko doon, magpalaygit ka. Aron di ka mamatay. Oh, mahimog di ka mamatay. Na magani, nagkaon lang, patay magani. Na magani, uban ka. Unsa to? Nang limpios balay, karubag o ba? Na, tumisahanan, siguro na nato din yun. Nang limpyo bas balay, paskidjol, siguro itong misa gapon niya. Ikuan, parang pila to edad ato? Bata pa. 53 years old. Nang limpios balay, ning kalit lang kaumod, tingali to, unsa to, naparok ba to? Man, namatay. Dali ra kayo no? Wagi siguro kamuro na nimbang, inigawas nyo diha, wa na, patay na mo. Katod si Kuan, katod si Father Alex Salve, may he rest in peace. Bago pa siya nagmisa, pagka human, wa na, paghigda, patay. Father Hobencio Rabusa, maupay pagmisa alas 4, pagka alas 7, galakaw lang dia dapit SRP, padong si balay siya konotong manghod, patay. Nya kamo day, exempted day mo ana. Mga matay kitang tanan. Pero kanindot nang mamatay ta nga nagsigig tuman sa sugos Ginoo, kay bisan pa ang atong untang kamatayon kanang scheduled death na sama sa taga Ninive nga matud panghunas 40 days from now hotdo na mong patay sa tupan na schedule. Pero kay nagtuman naman sila sa sugos Ginoo, nausab ang schedule. Kinsa may makausap sa schedule sa atong kamatayon? Ang Ginoo orasan. Nya kinahanglan pa jud kag milagro ana. Di na ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Nya unsa may sugo sa Ginoo? Biyai ang sala, paghinulsol sa imong mga sala ug hununga ang mga buhat nga dautan. Mao nay gibuhat diri sa kani-ganing taga Ninive. Mao sa nga ningon si Jesus diri sa to ebanghelyo, sudyaan gyud mo sa rayna sa habagatan, the Queen of Seba, siguro to, nga ning baktas katunga sa kalibutan aron maminaw sa wisdom ni Solomon. Maminaw ra. Bitan nang malipay taron sa atong misa nga diha sa YouTube ug sa Facebook daghang maminaw. Pero ang nanimba nagduka-duka, wa maminaw. Ang aktual nga nanimba bagasiga na duka-duka. May patungtuas YouTube kay nagsige pag paminaw. Okay, magsige mo sila comment. Pader, kabati jud ko sa imong misa, lipay kay kung kabati ko sa imong misa, nako may pa mo. Lipay mo. Ni ay sa Kristan. Matug la. Dili tayo buotan sa itong sa Kristano, ang uban. Unya, unsa may kuan, unsa may kanaganing maayo rong buhaton, dili deta mangayog milagro, kung dili mangayo ta sa iyang pulong. Naagan ikay problema, ingna dayon ang Ginoo, Lord, unsa may imong ikasulti bahin ani? Unsa may imong ikasulti ba nako bahin aning akong problema? Nya, di ba na mo tingog ang Ginoo usahay, panangpit og pare, madre, or kana mga religious people nga gasigi bagsangyaw sa
maayong balita didto pangayo haron malamdagan kas pulong sa Ginoo. Nagong imong anak ni suyop. Unsa man ipapriso o dili? Nyap sige nagpangawat. Sige nagpangawat sa inyong mga butang hasta ngadto silingan. Unsa man ipapriso dili? Di pangutana usas Ginoo. Anong ditsom sa kagpapriso diha? Pangutana sa Ginoo. Di man sa kumingon ayaw ipapriso. Di sa kumingon nga ipapriso, pero pangutanas Ginoo ba? Daghan kay karon di mangutanas Ginoo, labi na gid ning kaning pag-sex, kana bang paghimo anang sex ba? Daghan kay di mangutanas Ginoo. Diretso gidayog buhat mo na dinhi magsige kugos-kugos anang bata, magpabunyag igpangutana na tog kasal ba? Luos lag lingo, sige lingo. Tag na po, tag 15 kabuk atong bunyagan dinhi, may lang na ay 5 ana nga kinasal. Di ba? Nga naman, wa man mangutanas Ginoo, Lord, love nako siya, love sa kuniya, unsa man tira dayon. Ana pangutana unsa man Lord, pwede na? Ana. Iya kuno kong i-date Lord, paangkason ko siyang motor. Adto bingadto sa ay nadapita ka ng mga baybayon diha ba nga naidaghan kayong mga ngit-ngit-ngit-ngit. Adto kuno mingadto Lord, unsa man mauban ko dili. Ana paminaw sa Ginoo. Nya karon kinsa man ang makabati sa pulong sa Ginoo. Ang mga makasasala maglisod gyud kabati sa pulong sa Ginoo. Muna ang first requirement, biyai ang sala, hinulsuli ang sala. Munang nindot kaayo nga karong panahon sa Kwaresma mao nay atong buhaton. Mao bitang makatabang sa ning atong promo karon, di ba naaman tay promo sa atong pagpamaligya og slots. Unsa may atong promo na kung duna kay 40 ka regular expenses nga imong isakripisyo, ang equivalent nga amount ana ihatag diri equivalent na sa 1 slot sa Hope and Opportunity. Nay mi text nako kagabi, Father, palainom kay ko. Di gyud pwedeng di ko makainom kada adlaw. Nadasig ko sa imong text, Father, ay imong promo, Father. Suwaya nako nga di ko moinom og 40 ka imnanan. Ambot makatuman gito siya niya kom to siyang giingnan, congratulations. O di nahunong ang iyang inom niya unsa may yang tumong ihatag niya nga sa simbahan. Nagtuok hata nga dili siya suklian sa Ginoo o grasya sa healing ni anang maong addiction sa inom. Suklian gina siya. Kanindot sa tunta upay ni text nako ha. Kanindot untag na mo text nako nga Father magsigi jud kog suyop. Sugod karon Father 40 ka suyupan. Dili nako buhaton nya ihatag nako diha sa simbahan ang equivalent amount. Pila naman roy amount anang kada suyop? Kamong mga manuyupay tubaga. Oh, nya 40 gud ka suyupan. Di nimo himuon. Nya imo ginang sakripisyuhan aron lang mahatag nimo diri sa simbahan sa Hope and Opportunity. Wa kay hope nga mahiled ka. Wa kay opportunity nga mabag-o ka. Naa gyud. Sige migduwag tungit Pader. Kada gid adlaw magduwa mig tungit. Karon 40 ka adlaw din ami magtungit. Nya pila may budget nimo nang tungit? No? Naa jud kay hope nga mabag-o, nasa kay hope nga mahimong maayong tao sa mata sa Ginoo. Mao ni siya ang gitawag og hinulsol sa sala. Pagbiya ba? Nya dunay tumong nganong nibiya ka tungod kay nagsunod ka sa pulong sa Ginoo. Lisod sa kanang mubiya lang ka nya mulingkod ra ka diha, di na pwede. Mubiya gani ka sa sala, ilisi ginagbuhat nga maayo. Ilisan gini mong buhat nga maayo. Nganong nihunong magagsugal kay akong i-donate sa simbahan, kay akong itabang niining ni ay tao nga masakiton, akong ipalit og bugas, kay akong ihatag sa akong silingan nga way bugas. Kana nga mga tumong mo nay gustos Ginoo
nga atong buhaton. Nya kun maminaw ta niya ana, munindot sa atong kinabuhi. Sa atong unang pagbasa hisgutan ni propeta Isaías nga niingon ang Ginoo nga wa gyud siya'y pulong nga mogawas sa iyang baba nga dili matuman. Ang iyang pulong ug moanhi na gani sa kalibutan, matuman gyud ang tanan. Kining atong pagampo nga amahan namo, pulong ni Kristo, pulong ni sa Ginoo. Mutuo mo dili? Nya, matuman gid ni siya. Kining pulonga, matuman gid ba? Ang iyang tumong nganong gisulti siya sa Ginoo, matuman gyud. Nya, natuman na ni sa inyong kinabuhi. Sige magitag sulti ani, natuman na. Natuman oy. Natuman yun. Pananglitan kaning giingon ni Kristo diri, di ba? Mosulti man ta, pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ana man ano? Nagibutan ni Kristo kung dili ninyo pasayloon ang sala sa inyong isig katao, dili sad mo pasayloon sa inyong amahan didto sa langit. So ang katumanan sa pulong sa Ginoo, it's either tagaan taog grasya or tagaan taog disgrasya. Pero matuman gid siya. Mao man ang iyang tumong diri. Ang pulong sa Ginoo matud pa ni kisa tong propeta nga nikugos ni Hesus dito sa templo. Katong tiguang ba nga propeta ba? Simeon. Niingon si Simeon, kining bataa mahimo ning timailhan sa tanang katawhan nga supakon sa daghang katawhan ug madayag ang ilang tinaguang mga huna-huna. Maana. Tanawa madayag yun. Tanawa imong naong. Ug di ka mo pasaylo sa nakasa nimo. Unsa man kag naong, malipayon o kusmod? Kusmod, di madayag. Madayag ang imong gitaguan. Bisag magsimba-simba pa ka dinhi, kusmod gyud kag naong. Nga naman, kay wa man nimo himuang buhi, wa man nimo sunda ang pulong sa Ginoo. Di ang naa nimo ron disgrasya, dili grasya. Kaya grasya pa to, magngisi unta ng imong naong. At tanawa ng mga mag-asawa or bisag man nag-amiga or managsuon nga nagkaaway, wa na sila tingganay for how many days or how many weeks siguro. Tanawag makahukom sila nga magpasaylo ay. Nya magatubangay sila, nya I'm sorry, ikaw manggod, ikaw man sagod. Ani human maghinilakay day na sila. Inighuman nila ana, unsa man sila mga naong, kusmod o malipayon? Mao nay grasya. Na siya. Unya inigingon nimo, moabot kanamo ang imong gingharian. Di ka na lang usa, moabot kanamo ang imong gingharian. Nya niabot na ron, naghari na ang Ginoo diha ninyo. Naghari na. Unya, ang iyang paghari depende na nimo. Ug musunod kaniya isip membro sa iyang gingharian, grasya. Pero musupak kaniya isip imong hari, disgrasya. Karon sa inyong pamilya, kisa may hari dito, ang Ginoo o ikaw? Di ka mangasaba dito, inyong balay. Nganong nangasaba man ka nga ang Ginoo man kay hari, nagsogo ang Ginoo nimo nga kasabi ng imong mga anak. Sige. Imo sa mga anak, naghari sad ka ang Ginoo diha nila. Dili ka ang computer computer game oy naghari, ang Facebook, ang internet. Nya kining pari rong nagwali, naghari kang Ginoo ani. Kisa may naghari din sa atong parokya ron, kining nagwali o ang Ginoo? Pangutan ang sakristan. Pangutan aning nagtrabaho dinhi o kaning mga nagliktor. Kisa may hari be, ang Ginoo o ang parish priest? Ngayon mga lektor, kinsa man? Doko-doko na siya, murag na siya hari. Na, madisgrasya na ta.
Ayan, sa may naong pari, og magsige nilang kasuko, tungod anang choir, tungod anang sakristan, tungod anang lektor, kusmod kay naong eh. Oh, mo pa'y pagsugod sa misa, wala na, gaabot ng kilay. Oh, na. So kita di ay mo'y magbuot kung ang pulong sa Ginoo nindot bag epekto nato or bati. Pero ang gisiguro sa Ginoo, basta mo gawas na ng akong pulong, di gina mo balik nako nga dili mo tuman sa iyang tumong. Sama sa yuta. Ang yuta ba inigabot sa uwan, kay ang yuta mudawat man sa uwan. Ang tanan nga naa sa yuta, unsa may mahitabo? Kadtong muturok yun. Kay mudawat man. Di ba? Unya kadtong dili sad mudawat, ang yuta nga kanang gibantok ba kanang kanang bagi simento ba? Siging uwan. Di man siya mudawat. Mudalos raman naay moturok diha. Wa. O na siya. Nya karon kay daghan naman kay tag mga yuta nga gipang simento. Nanay nanurok. Wa. Baha hinoon, hapit na mga matay ang mga tao tungod sa baha, kay ang mga bungtod gipang simento na, ang mga patag gipang simento na, unya gagmay kay drainage, inig baha gyud maayo, dili naman mosuyo pang yuta, kay ato naman gitabunan, gisiminto naman, overflowing ang tubig, gitawag na tug flood, peligro na kaayo. Ang ato sang mga kasing-kasing nga gipang siminto na ani atong garbo, gipang siminto na ani atong kahakog, gipang siminto na ni ining atong pagkaambisyoso o pagkaambisyosa, unsa may mohitabo? Di nakasud ang pulong sa Ginoo. Ang mahitabo ni overflow ang disgrasya nga nahimong COVID-19. Overflowing na, tibuok ng kalibutan, nahimo ng pandemic. Kay kung ang atong kasing-kasing do na pata ni Ginoo, wa pa ni simintuha, awa na gisuyop na ni gracias Ginoo o gipatay na ni sa gahom sa Ginoo ang COVID. Kapataka na walang tingin kagsulti pa der. Bahala na mo diha. Ano man diha? Wa day gisulti sa Ginoo diha. Wa day gisulti sa Ginoo nga ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Di ba naaman? Unya, unsa man ang kalan-o namo sa matag adlaw, apil man diha ang healing. Ang gikinahanglan man nato matag adlaw. Nya, tuig na gud ni kapin. Hangtod na lang noon ang mga obispo natapta na lang hinoon. Lisod biya kay pagpilig obispo, arang-arang pag kami mga pari mo'y mga matay. Kay daghan maming pari, obispo duha ka usara magigabuok, duha ra na ato obispo nga funksyonal. Unya, sunan gana. Dugay pa kay nang discuss ngadto sa Roma kinsay himuong obispo. Labaw nang Santo Papa. Nya nganong wa man nimo epekto kay daghan na nato gipang siminto na. Di masad tanan gisiminto. Pero kanang gisiminto nga wa na musod ang grasyas Ginoo, ang pulong sa Ginoo, mudalipsang na lang, mao nay nakapa-overflow. Kasagaran bitaw karon kinsa may gibahaan. Ang kanang wa ka siminto sa ilang balay. Kinsa may nagpabaha nila, ana nagsiminto sa ilang balay. So kanang inyong garbo, mubaha na pa doon sa pare. Kana ding dili gyud mo muhog sa kolekta. Tuong nga pare ana. Tanaw nang pare nga wa gyud kolekta mo pare. Simba-simba ni mga tawhana may kolekta, kusmod sang naong pare. Mubaha man na. Kana ding inyong garbo des pamilya, ikaw asawa ka, magkusmod imong naong inigmata nimo, nigbangon sa imong bana. Nigtan-aw sa imong naong ga kusmod, di na mubaha ang imong kusmod kadto niya. Ha? Oy, mura nagmalunupan imong bana, di na hapit ka ginhawa, moingon labi na magpunay na kagyaw-yaw, moingon na imong bana, mura kog imong gituok, sinasakal mo ako, mura kog gilumsa nimo ana, di ba? Mao na mobiya imong bana, adto siya dito sa lugar nga makaginhawa siya. Inyong mga anak, mangitag paagi nga makaginhawa, kay sige na lang mong yaw-yaw nang inyong garbo ba ning baha na. Kay wa naman mo sod ang
compassion, mercy, ang kanini ang sa paning niya gentleness, humility, simplicity. Wa naman mo ning kuan naman, ning baha raman. Ang mao na ni flow na. Kani mao ni akong paagis pag-analyze ani. Nakaron unsa man itong buhaton? Aron nga mobalik pagbaha o pagpatubo ang grasya ga kinahanglan taog pagpaubos. Mo na unsa to atong tubag sa Salmo? Ha? Ang Dios magluwas sa mga matarong gikan sa tanan nilang mga kagul-anan. Nya kinsa ning matarong? Kanang mga tao nga nagsigig ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Way laing tarong nga tao nga ingno nato nga tinuod yung tarong kana ra gyung moingon sa Ginoo matuman ang imong pagbuot. Magsugod na gitag buot-buot ang ato sang tinarong, ang atong pagkatarong buot-buot rasad. Kita-kita ra say gasulti nga tarong kong pagkatao. Mobita na kanang naay mangumpisal nako, mingonin ako pader maay magyud kong tao, wa man gyud koy gipasakitan. Ana magtan-aw ko sa pagsulti pa lang niya daan nga maayo siyang tao, di gid siya maayong tao. Kaya ang maayong tao moangkon gid na bati gyud ko. Kun wa pay Ginoo, bati ra gyud ko. Di ba? Kini nga atong parokya, nindot ni. Akin atong simbahan man nindot. Nindot siya tan-awon sa atong mata, pero guwap ay Ginoo nga nagtandog sa mga kasing-kasing sa atong mga parishioners, online o territorial parishioners. Wa giding niya. Muna, og moingon muna ko, Father, ninduta na, ikaragi nakapanindot ani Father. Moana gyud ko, simbak ko in town. Pilar gud tay akong capacity o gipasagdan pa ko dire o wapagi ni tabang nga atong mga parishioners throughout the world. Wa gini niya. Kanang inyong gilingkuran dihang nindot na kay nga mga lingkuranan. Kita mo sa to lingkuranan dot kay kanang ato dihang mga stained glass kaning tanan ngani adining nindot ron. Og wapay atong mga wapata mag tinabangay, wapata magpatandog sa Ginoo. Wa niyo og bato patag kasing-kasing, pero kay naamay ni tampo ginagmay og dinagko ni nindot ang atong simbahanan og ang ato sang simbahan. Nabitaroy ni text nako nga natouch pog ko niya, ingon siya, Father, na ako'y 7 ka anak, ako silang gidasig nga moapil pagpalit og slot. Kada adlaw may mag snacks, labi na gid nang painit ikabuntag. Sud sa 40 ka adlaw di nami mamainit. Kanto mga matay na gitos panuhot gyud. Di na sila mamainit kay ila kunong hatag dire pagka makatandog no. Nindot kayo. Nya kamo ana. Buhat mo ana.